Kyrgyzstan from China. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Yes. That's A. 59 kilograms, semi-final. Red, Lumina Aismuratova from Uzbekistan and blue, Kanon Yamashita from Japan. Blue passé. Activity time. Well, 1 point. On that stage, the winner is blue, Kanon Yamashita from Japan. That's A. 57 kilograms, semi-final. Red, Xing Yilu from China. And blue, Hui Xiao from China.
Stop, stop. Blue up! Hey, blue up! Yes, 4 point. Referee President 55 semifinal. The red is Liu Shunster from China.